Kevin Dike kera to Osoro na credo chap kero ta ko gore credit usoko ro muntu onde ne bane na mbe ngao ne bo fully zeta na bokobata star 264 hash na ndo nyore kwa gore credit exe na kitata Kakiopi mete bintu sai ke mambi ata kimbara na muntu na onde tireke kana mwire ribochire ko chabu ibia ene ranga tanda dere chenjia muntu kwa muntu we pikipiki eri busai ke mambiga bono na kingo kora ko kagara chibe sambu ate simi mpesa eri bune rombo ate eri we yue ba pi oranyo no mushe we squad pikipiki eteri yae bono kwa musin neri bo yo chire changaime ya bone pikipiki renda te yoga iga no mo maete ni ntamo manye pikipiki yo maete ro na be manye na gotoka bono no manye na we pikipiki mara sumbwana nere bono kora iga o maete agashidanga rimbo ate kakego maete na nkora ngora boru muntu bwe nkorengia sana shida abandi te kokonya abantu no musuba juri bwata matanga mata lingwa mukonya tukachanga biya sana no maete abantu bakaka jingo tata ngaruchi be sinyinge mata alia ai no muntu asisindi kukana nyasaye bobe pi bono koraiga maete kurundume bwana abantu mbali kondigereri buya gochi kukwana no muntu ororanga mbwate gesikebe abantu banchaire bobe nata tenkore nkoraiga nata te gwakira umugambi umwe MCA simi antumere besa gete yana konya promise ri konya ndara bwate kibesa njira takire guntumira nkonye simi ayi mwakira ayo ne simi yane ngwakira arafu baadaye abantu banya kocha konya ko wakira umuntu yachi konya nchama tobate simi ya simi ni mbwate simi uma to konde ne simi yo kanga timbwate simi simi kana na sana simi ni mbwate wana kora yo uma te ne ru mu MC ya gatumire kara gantigera simi ni mbwate na bobe simi yekio simi na bobe na nyarolire bon egento kere shida ma ne credit credit uma te ngabwata ngasaba kwa jazi ya musini nabona abo kana enda egioski kya mo 7 rugorari nchiko kabesi credit na nyora lero njuma mosi ga sigete gioski bono yabere shida bono kwale konkonya ga kirende mugambi tuli mube toko gore credit ko mpesa ya ne bwate shida kiyo bwana umate ngente ngara ya take ko kufurisa bakantenga nabongo saba furisa chiri bubere ngabata ngatanga ki tikasa furisa yelibu ndakorera gashida gete nabwate umugambi ga guntumira nchenga kane bono nimbwate libu yabo ngatiko tema nande ko gore credit naende bakantenga to tingo gore credit onye kimbwate furisa bono chande gete ane lichara no nini natigarete furisa yuwa sabete libu gatigara imi chiri bubere bare ko ngara ni bono nimbwate deni yabo yelibu tinda kana bado maito ko ikanga kane libu eyu maiko basabe ya bona no moliri naboko gore credit no twara furisa nini netigara chiri cha atigarete Kirichi atigarete ime okondo ko mori no moriri ko ngara tomaiti igenda ngoro gyachire ekoro credo chap credo chap tatankie kibo okomata star 264 hash star 264 hash credo chap kwa gore credit na boko gore credit no chaba no bata freezer to freezer the bado lakini hapo kule credit yo buno bokoro ma ndo mali sikuizi bakutumira chi message bado tenga koranga kiko nganga kwa wini riegento buno bokora ayo ko ngai oroche ngo ko ngai nande esimie matango star 264 hash rorango ndika mate simiana bororego ora tekio abongo ati ane bali moboli star 264 hash eba toroji aboko gore credit no nyapaka kielu okuye gorera nende gochie simi yago ime wono ngo garaiga ngo gore kiemi amusini na tuna na kwa jazi mai kwa geru mugambi aligo star 264 hash star ona ena kibano lega no nyekara sime boli kwa kaigure tikakonda ama igo kwara bona boko gore credit pa kieli no twara freezer eyega yachi credit na boga so raisiga igo raisiga ande bwango bate ko bono ko chana to konya ko sabera chi simi atinga simi yao ngakire bono koraiga nabo tikabona twakoranire
Tiganda akero mugambi. Wakira ayo mugambi. Sawa bana. Mbia bana. Tigana nje nakanyo muntu oyo bana oroche. Acha boli ko sepi ko nyebwa. Na acha na tacha tali konkonya na yara konye. Epi tiga time ngosukuma ko polisi wakara time tiko rundi. Wana jina chishida kiao. Mugambi na tabo goli simu yoli. Kurangeliere. Alo. Ni Okiondo. Ke tato mugambi to sebe namba yane. Na rume. Wana tata ka mugambi na gukorere campaign iga mana tusika ineiga. Baka bantu bagonsekeranga kibono taje te kondusime. Naende Nyanchoka mbolinga na rume gokoranga kwa maete. Yani untigendu ngundere imena ndo muna na koligiri chikura igo mugambi. Ya. Ngangumbu kwale. Abe msiena barabu squeeze nganda bale ngumbu. Go check bana bantu bago simeka mapopo ngumbu. Kampani ya limwata ya batamo goto igolera Gusii ya mapopo. Ina magendero maete naenda bona nchenta ya bantu baitonga ngoto igora mule kampani ya mapopo. Chikuru tora keru chonsi pi. Chikura chonsi pi. Wana. Bantu mbiya bale. Abo musubati yo Bochaberi orentre siase nyinge ekenyurago sali chikura bobe pi. Gesa woncho kana nago tebikero umuntu nga parantura rosi. Nga njirigo eteka. Ngetu abangaine tabaga wakere chikura. Oyega siya na nkantikira Toise ko likichibe sanka go toba na endo no elibu. Abantu ba ukira kiripi. Mona abantu bakalente shida Bochaberi no Osoro. Abandi ne changayoka. Bono mugambi na bwataka shida ne bana gwakire simu. Maete korundu me binto mbiri biya igo bantu mbai kondigere biya no basani timbwati pi baba Antivirus monsi bantika ndenchare mbe. Ngwale gokora iga. Ngenje to sky nombe kere no chiri bubere iga. Chiri bubere. Hello. Okay. Mugambi ngumusabaje ya software si. Wanongaski. Murakini ora nkonya Osoro nko nancheki. Mangano koligeri umusacho nde chikure kinenge ntoko takubeka XP. To koligeri umuntu chikura arafu ko gwikaso bwate chido okuombi pi. Nkoli yo monto monga utakete no gotene na muligeri chikura cyane. Ke. Yani ndimo okonyo monto pi arafu ke gwikara kero bwate chido mago gukolimerie simi. Soma nesi miaro muliro ntame ko mwakera naende. Hello. Ngakesi meo kira. Eta igota na muteje eta igubuga. Pagambia bana barabu.
abama tukotobaete makeigo 2020 tungoikere na bange gotorigi njana kora ni nere onde bwese otete gote no chikura bonandiki tiganga nandiki no motari otagete no bochumba ngo twa mwete karango no monto gokonya bantu bantu ntoko menyaiga yani kero montago tige pino mugambi kwarigire chikura nera okuombi kieke banongo kora abantu bamente bintu bire biera kiri kengo chubateikira gaki ekene gekongo kene kiago bepi kumanya tokunyara gwefulizero gwegorere credit ibintu bitu cyane tokucha kona gusaba kina kisimi cyabande gusikina mbanga obwate fulizero okonyara gufulizero lakini kuri omuntu mufulizero moya kwegorere credit wazangi kwa siri no ne deal jinde kento kiri yakirage ku credo chap chap umate no tware gente kikurungaki okwajazi gusutware fuliza bwataka limit katikate igoro okwegorere credit yayo monyene kuru mpesa okubatanga *264 hash bro kwa batiri yako tanga enta namba kwa beke namba nyu mundu munga utate kuguruka risa gusumure nere gusura ndosi kwa beke namba yae kabo anya nae kwa beke yao nande ya kora terege nto kuru kunga kwa ire ngotate ku spend kwa 110 so 20 so 50 so 200 buno ko beke inga tirikuira no 20 seconds no 10 seconds kwegorere credit yayo monyene pakeke rubwate fuliza yani ogwe fuliza okwegorere credit nande kero kiaso ire line yawe ime kwagamba tata gaki kwa save deal *264 hash abona boko ronde bwezi gusebwe gorere credo chap tata gaki okonya wepi achi karate banko credo chap *246 *264 hash *264 hash ndegera okonya bu tata no tokalisa gusoto ko town nande nyoranga na boko go chila ini ndeyonsi never Airtel never Telcom credo chap 264 hash diamond